drugi dan počinjem u našoj mesnici. Dopeljao sam prijatelja vegana, vegetarijanca, da vidi kako to izgleda malo. Zato i kasnim pol sata. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Evo, Ide. radno, umorno, jutarnje. Recite kaj smo trebali. Pa gle, ja vam ne znam, ja ne jedem meso, tako da on je šef za meso. Ovdje se ne treba da reći. Dali bute nam, molim vas, jedan komad za bolognese, najbolji, pa mi preporučite nešto. Da, samo jedan. Imamo ovako, to bi bilo najmekše ovako od rata potpečano. To bi bilo najmekanije meso. Može? Ovako jedan lijepi komad, možemo osamljeti. Može. Koliko treba? 2 kile. Ok, svaka čast. Ko švicarski sat točan. 2 kile. Ne treba nama ni lagati to. Već dugogodišnje iskustvo. To je sve, dečki, jel? To je sve, hvala vam puno. Kako plaćamo? Pa možemo donijeti malo lazanja ili? Pa gledajte, dogovorit ćemo se, ali... Aj, bolje da platimo. Može. Ako probu možeš da donesi malo. A može, evo donesemo sljedeći put Može, lazanje, da, kartica dobro, će dečki. biti onda. Evo ga, dečki. Hvala vam lijepo, puno dobro, i sljedeći dobro. put donesem onda porciju lazanja da probate. Može, već sam bilo dobro mekano. Može, nema Može, problema. hvala lijepo, Pozdrav, dečki. dženja. Po ovo dolazimo sljedeći put. A ovo tam treći put. A ovo je za četvrti. Sad radimo bolognese, ono meso koje smo kupili u mesnici. Sad ćemo od njega napraviti bolognese. Ja režem luk za kockice, za sofrito, a Igor reže mrkvu. Kako šef radi, je gladan, ono. Slovačkim nožem, ide celer slovačkim nožem. Napravili smo sofrito, a ako zanima što je sofrito, to je talijanska baza za jela koja se radi od povrća, od luka, mrkve i celera, doda aromu, to je ono baza u svakom talijanskom jelu. Kak mi dinstamo samo luk, oni dinstaju luk, mrkvu i celer. Lagana vatra, mast. Sad imamo i trećeg kandidata. Više nisu samo maslac i maslinovo ulje, nego i mast. Kako se topi mast? Stari, da se bar moja mast tako topi, Pa ne možeš vjerovat kuharu koji nema trbuh. I sad kad ovo zamiriši, trebate biti ljubomorni da mi to osjetimo, a vi ne. Dobro. Kakav kraj. Quando gira, quando me ta, pališ mi kada nisi tu. Ja volim kad si tu. Ti nešto raditi ili ne? Pita samo. Ja sam tu za atmosferu. Aha, Ja sam, dobro. Direktor Vibe-a. Van vremena, bez opcija, za bolognese znaš da sam lud. Za bolognese si lud. Pravi ili? Ne, za kuhat bolognese. Za gledat, Aha. soja bolognese. Ali soja bolognese nije bolognese. Je. Sve može biti bolognese ako ti u srcu vjeruješ da je to bolognese. Dobro. Da jedva čekam da opet se oko 3 popodne krenemo svađat nas dvojice, evo pizdimo na svaku stvar ko zadnji put, ono, nakon 6 sati snimanja. Ja kad radim hoću biti profesionalan, a on se zajebava cijelo vrijeme. Ide meso. Ja ću se pomaknuti za ovaj dio. Čekaj, moram žmiriti, kao ne mogu gledati. Gore, hoće ti dodat meso? Ne. Sad neko, ja sam povrće riješio, sad šef preuzima. Sad trebamo meso malo odvojiti, da se ne naprave grudice mesa. Vatra je jaka, zbog toga što će meso sad pustiti svoje sokove. Jesu to kreativni sokovi? To je onaj dio u kojem ja krenem šizit. Šta ćemo doručkovati, ljudi? Ja ne doručkujem. Hoćeš jaja? Ja? Jadan. Ja. Jadan. Kuši, znači kad ti kažeš hoćeš ja kažem ja, a ti kažeš ja. Ne razumijem. Sad ide moj najdraži dio. Ja sam ti reći Igorov najdraži dio, vidite, mi smo toliko dobri. Vidiš, dobro razmišljamo. Može? Može. Nema alkoholiziranja na radnom mjestu, Igore. Ne alkoholiziram se, nego sam ja zero waste šef. A, zero, dobro, prosti.
kako smo jaki. Da vidite, To što stavi tu negdje, da imaš podsjetnik u kuhinji, uvijek kako smo mi dobro jela. Bam! e, Igor jadan protiv njegovog mesta. Ljudi, by the way, Dominik je jučer završio školu i sad je on školovan čovjek. to mi je Mislim- jedno, koja? Četvrta, peta škola. Četvrta ili peta Ali škola. sad je školovan. Dodaj rajčicu, Kad se sol dodaje? nakon rajčice. Vidi. Zašto si stavio tu kuhaču? Zato da ne špricaš. Stari više špricam zbog nje. Ne špricaš. Čet, jesmo li skuhani? I sad 5 sati. Jer bi ja smo jedno za drug stvoreni. Ok, ja radim kontent za kuhanje i ja sam tu jako dobar, ja sam u ovom dijelu kuhanja profesionalnoga, a on je više u ovom dijelu... Entertainment, zabave. Zabavni program. Znači, sve što će biti zabavno zbog njega. Koliko se ovo kuha? 5 sati. Stari, ko ima 5 sati? I ljudi, vi ovo možete doći pojesti i gotovo je za 5 minuta dobijete hranu, a mi to moramo kuhati 5 sati. Unboxing nove daske. Ko je to Znači, dio? ovo nisu ko ove tvoje skin care i to šta ti unboxaš, znači ovo je pravi unboxing. Drvo. Znači, to. Miris drva. Probaj teksturu kak je hrapava, ali glatka u isto vrijeme. Tekstura drva. Ali hrapava i glatka u isto vrijeme. To je bolje od bilo koje tvoje kreme. Znači imamo miris drva, teksturu drva, izgled drva. Ja mislim da je ovo drvena daska. Sad ide moj najdraži dio. Tjestenine su ovdje. Stari, ovo je još tanja nego zadnji put. Ovaj put sam se baš potrudio. Glavo, molim te, glavo. Miriši kod tjestenina, Tekstura. izgleda kod tjestenina, tekstura kod tjestenina. Ljudi, ja mislim da bi ovo mogla biti tjestenina. On tu bedak je dela za mene. Posušiti. Suši kao veliki japanac neki. Sol. O sole mio. Slay queen. Prije rezanja moramo... Prije rezanja moramo malo posušiti ju. Gledajte koliko je ona prozirna. Vidite ovo. Unboxamo novi nož. Specijalno za sfoljinu. Igore, molim te, smiri se. Vidite koliko je to veliko. S tim se valja tjestenina. Da, pravo. Sine, slušaj mudrost. aj molim te, prestani, ideš mi na živce. Ja mislim da ti je prejaka vatra. Smanji vatru. Ne vidim za maglu da su mi se naučili jer je prejaka vatra. Kreativni sokovi. Gledi mi je frajer stavio kolu. Hoći ti rezati? Ajde. Manđo past, Italijano lifest, saznana svaki gast i svaka je novčanica četveroznamenkast. Nisi vidio onaj video kad pitaju ljude kako je to žablja perspektiva? Teška. Znači ja ne mogu jedan korak napraviti bez da on nešto krene se zezati. Znači vi ne znate koliko je ovo teško raditi s njim. Ali evo ga, naša Dobri ljudi su tjestenina, ključan dio doma. evo da vidite samo koliko je tijesto dugo. Ja sam ti rekao, Igor, metar jadan. Ok, mislim da je moj posao za danas gotovo. Pa koliko si napravio, niti te nisam trebao, tako da možeš ići. Opusti se i uživaj. Ljudi, ako on stavi ovako, ja otkazujem špicu. Barila, zovite me, trebam tjesteninu za špicu. Igor me živcira. Ovo je prvi video koji nije jadan. Kaže li, ajmo otvori štand s tjestenинama. Ček, za koje jelo? Na štandu s tjesteninama. Trebamo tjesteninu. Baš mi se sviđa ova tvoja gnjezda. Kao da lastavica živi u njima. Ja kad sam s tobom. Ja kad sam bez tebe. I jesam dobro posolio. Ne, fali soli.
Lik se naljutio, ne želi pričati sam. Lik je sad otišao. Sad ću mu razjebat, neš čekaj. Ja sam majstor tjestenine. Smo dobri. Da. Aj, budi od koristi i digni poklipac. Hvala. Evo, napokon korist od tebe danas. Dobro, ne moramo se svađati. Mi smo rekli da ćemo napraviti od ovoga brand. Ja čisto sumnjam u to. Ja ne sumnjam u dio kuhanja, ja sumnjam u tvoj dio. Tak da... Stari. Tak da... Znaš ti ko sam ja? Znaš ti ko sam ja? Bog svima, ja sam Igor Jadan i danas kuhamo tjesteninu. Baš zato, jer znam ko si. Ja sam deda iz Breaking Bada, nemaš beda. Jer tu je tjestenina, jako fina, bolognese umak. Pozdrav MTV, dobrodošli jebe. u moju kuću. Imamo hladnjak, šparet, šefa, dasku. Od kojeg je ovo? Je li ovo mramor? Crni mramor. Tjesteninu. Dasku koja miriše na drvo, izgleda kao drvo i tekstura je kao drvo. Mislim da je drvena daska. Pokaži kolega što tu imamo. Ragu a la bolognese. I tu backroom Marica ga stečemo. ima. Kak je meni raj s Dominikom? Pa prezabavno ono. Znači kuhamo, zezamo se, imamo dobre forice. Jedva čekam da ovo radimo zapravo, da tamo pričamo s ljudima, komuniciramo, da se zabavimo, da bude dobra muzika, fina hrana. Dominikovi su recepti, top su moje neka kreativna vizija i dobar vibe. I ne znam, mislim da će ovo biti top i dođite svi kod nas. Meni je ovo super, meni je prezabavno ovo snimat. Prvi put sad radim tu pripremu u profi restoranu, baš je dobra atmosfera i mislim da se pronalazim u ovom poslu i da ću nastaviti u ovom smjeru. I imam tu prijatelja koji je završio puno škola i sigurno me može naučiti dobre trikove. U kuhinji volim biti ozbiljan i profesionalan, tu Igor je malo manje. Ali to mi je malo onak, ali nema veze. Sa strane kad gledam, sve dobro ispadne. Tako da sve će biti dobro, dođite i uživajte u našem društvu. I napokon neko jelo bez mesa za mene. Dajte nama reci kaj delamo s cvjetačom. Radimo jelo od cvjetače gdje ćemo napraviti jedan pire od cvjetače, sotiranu cvjetaču i to ćemo servirati sa pljukancima s tostiranim panko mrvicama. U ulje od češnjaka. Da. To. Sada čistimo cvjetaču. Malo maslimo. Oliju. Igore, imam poseban zadatak za tebe. Ovo cvjetačica, ljubičica. Ostavimo tamo. Imam poseban zadatak za tebe. Sad moraš uzeti Jednu po jednu. ovako. Okay. Ovakve komadiće raditi. Da se ne bude Igor žalio da samo on mora raditi ove pomoćne poslove. Pre meni se ovo ne da rezat, ja ću ovo trgati. Ovak jedan po jedan i pravi se da Dominik ne kuži. Stari, meni je ovo pravi zabavno, samo mozak na pašu i sjetku. Sam mu prije dati ovo da radi. Prirodna karamelizacija. Cvjetača ima puno šećera. Dodat ćemo vode. Malo soli. Stavljamo ovo da bi malo spriječili isparavanje i da se to sve lijepo kuha u svojim sokovima. Malo ćemo soli. Hoćeš ti napraviti jedan recept? Evo imaš na raspolaganju sve iz restorana, napravi jedan recept. Može. Sad je moj recept za rakija ajvar tjesteninu. Moj ajvar umak nam je gotov i sad ćemo skuhati tjesteninu za to. Za moje jelo ćemo iskoristiti ove ostatke tjestenine. Ona je uvijek tvrda, to znaš. Degustacija moje rakija ajvar paste. Meni top. Kameraman, probaj ti.
malo ulja, malo ačeta, da mi cvjetaču. Malo cvjetače. Gledaj kaj radi kuhar koji ne puši nakon napornog radnog dana. Budeš ti tostirao panko da ja opet ne skurim ko pistacije. Može. I ide panko. Znači ovo su aromatizirane i tostirane panko mrvice. Možda nisam smanjio. Gledaj koliko je isparilo. Kad isplivaju su gotovi, tako da možeš ih pokupiti. I idu Samo. pljukancić. I ide pire od karfiola. Dobro, nemamo, ja sam poznat po pjenicama i sifonima i pirejima, ali ovaj put imamo samo pire. Idući put pjena od mora. Kad se vratimo iz Splita donosimo more i radimo pjenu od mora. Jel može? Može. Može. Što ti staviti pljukance? Koliko ide? Stavi jednu šaku samo. Još. Tako. Idu pljukanci. Vodovati je zapravo jedan od najboljih sastojaka kod bilo kojeg umaka. Da. Sve umake, napravljaju su glatki, kremasti, spoji sve. Ajde dati malo slanoću. Što misliš, Igore? Meni Kako izgleda izgleda? top, znači ja mislim da ovak lijepo jelo Jednostavno. dugo nisam vidio. Jednostavno je. Baš jedva čekam probati, ajmo. Imamo praktički sve od jedne glavne namirnice. Idemo bešamel u Smanji jednoj maslac. minuti. Maslac. Tu nam se grije mlijeko. Bunti ga Umoran sam dodamo brašno. Sad čekamo da dobijemo zlatne mihuriće, ovako kako su sa strane, Aha. puno velikih mihurića trebamo dobiti. Pa vidiš kak je pjenost? Vidim. Tako mora biti, samo sve. Sve. Sad ide moj zadatak, sol. Ćemo muškatno ga staviti. Dodajem parmigiano reggiano u bešamel. Dobro. Šef, kaj sad radimo? Čistimo. I onda lazanju. I onda lazanje. Originalna lazanje iz Bolonje se rade iz sfolje verde. Ovo vam je sfolja verde, odnosno sfoljina koja ima u sebi muškatnog oraščića i špinata. Sad, rolanje kod prije. Pošto smo mi profesionalni, izmjerimo veličinu koju trebamo. Zaboravio sam jedan važan korak. Hladna voda. Hladna voda spremna, voda kipi, uronimo, čekamo da ispliva. Kad ispliva počekamo pola minute, odnosno čekamo dok se ne stvore mjehurići na površini sfoljine. Ali to ću vam još pokazati. Ona je isplivala, ali vidite da trenutno nema točkica na njoj, odnosno mjehuriće. Mjehurići koji će se pojaviti su zapravo mjehurići koji su nastali prilikom rađenja tijesta, odnosno ako je tijesto dobro napravljeno, onda tijesto ima puno mjehurića. Ali to ćemo vam u jednim od narednih videa pokazati izradu tijesta. Ne znam da li vidite na kameri, se vide tu. Sad sjedimo sfoljinu, bolognese, nakon 5 sati kuhanja. Stavljamo prvi sloj, ne želimo imati rubove, tako da ćemo ju nagužati malo u sredini, to je poželjno. Ide sloj mesa, bešamela, malo parmigiano reggiana, stavljamo drugi sloj, bešamel, te sve lazanje mora imati 5 slojeva. Završni sloj, njega će napraviti malo bogatijega, ali to niste čuli od mene. Parmigiano reggiana. Lazanje će narast. Zapamtite da kud su bile, one će narast. Ide u pećnicu. Lazanje se peku 40 minuta. Imamo vrući bolognese. Sad radimo klasični talijanski, tradicionalni bolognese. Ubacivamo tjesteninu, odnosno sfoljinu. Sad samo promiješamo. Motat malo, promiješat. Preporuka šefa da se promiješa. Kreneš s motanjem. Ovo je savršenstvo. Ja sam rekao odmah da će narasti.
Još jedno jelo koje Igor ne može probati, nažalost, i nek mu bude krivo, jer ovo miriši... Božanstveno. To je bila inače riječ koju sam razmišljao reći, ali... Ali dao si meni da ja kažem. Sad spekao sam 100% već. Malo vruće. Jel ti bolje lazanje ili bolognese? Tu su negdje. Genijalno. Tijesto je definitivno najbolje tijesto na lazanjima koje sam jeo do sada. Hvala vam na gledanju i pratite naš serijal, pratite Pustolovine, dva mlada ugostitelja. Jesmo spremni, kaj ti misliš? Jesmo. Jesu nam recepti dobri? Jesu. Ljudi, kaj vi mislite da su nam recepti dobri? A ako mislite da nisu, dođite na Trešnjevku i probajte. 21.8. Šef i gladan. Ali mi nismo još odlučili koje bomo jela. Pišite u komentare koje jela želite.